Uvaženi gospodine ministre, predsjedniče Upravnog odbora, poštovana rektorko, prorektorice, drage kolege, studenti i predstavnici medija. Čini mi zaista veliku čast i zadovoljstvo što sam u prilici da vas pozdravim ispred Ekonomskog fakulteta, koji je domaćin sajma sezonskih poslova u turizmu Summer Job već 3. godinu zaredom. Nastojimo da podržimo sve studentske aktivnosti, a posebno ovu koja ima veoma značajan cilj, a to je zapošljavanje mladih. Studentski parlament u saradnji sa studentskom organizacijom našeg fakulteta već duži niz godina organizuje aktivnosti ovog karaktera i prepoznajući prioritete mladih, pruža im raznovrsne mogućnosti za njihovo ostvarenje. Poslodavcima u tom dijelu želim da pronađu perspektivne ljude koji će zadovoljiti, odnosno odgovoriti njihovim potrebama, a mladima da odaberu posao koji će doprinijeti sticanje radnog iskustva i zarade, kao i unapređenju njihovih znanja i vještina. Naša tendencija jeste da upravo vi, kao studenti i maturanti, postanete svjesni svojih mogućnosti i da ih iskoristite na najbolji mogući način, ali u isto vrijeme i da ostvarite određene kontakte koji će vam pomoći prilikom zapošljavanja, odnosno posticanje vaših ideja. Smatram da ulaganje u mlade predstavlja sigurnu investiciju za budućnost poslovanja, a njihova ambicija i upornost značajan segment njene isplativosti. U tom smislu pozivam vas da zajedničkim trudom realizujemo planirane aktivnosti, doprinesemo razvoju crnogorske ekonomije i poboljšamo kvalitet života kako pojedinaca, tako i društvu u cjelini. Na kraju, organizatorima želim uspješnu organizaciju sajma i u Kotoru i u Bijelom Polju, a studentima i maturantima kvalitetan rad kod poslodavaca koji će imati priliku da predstave svoju ponudu i slobodna radna mjesta na ovogodišnjem sajmu. Zahvaljujem se na pažnji.